Ang atong unang pagbasa, Propeta Daniel, naghisgot siya sa kamaluluyon sa Ginoo o sa pagkawalay ulaw sa tao. Munang ningon siya, way sukod ang imong kaluoy o ang imong gugma, niya kami, mga walay ulaw, ang among mga pangulo, ang among mga ginikanan, ang among katigulangan o kami mismo nagsupil kanimo, nagsupil sa imong mga gipadala ang mga propeta. Mao ni ang realization ni Propeta Daniel. Sakto ba ning iyang realization o dili? Nya, kamo ani muhimo sad mo ani dili. Pero dili pa kaayo nindot paminahon kay mura magpadong pas kaugalingon. Nya gipun-an sa tubag sa Salmo, unsa ti atong tubag? Ginoo, ayaw kami tagda sumala sa among mga sala. Sumala sa angay sa among mga sala. Nindot gyapon kayo paminahon, pero para gyapos kaugalingon kana bang murag naghampo tas Ginoo nga kita mo'y tagaag pabor. Pag-abot na ni Kristo ang atong perfection sa pagtuman sa balaod, lahi naman ang iyang gisulti diri sa atong ebanghelyo. Niingon siya diri ay, pag maluluyon kamo, ingon nga maluluyon ang inyong amahan. Ang iyan ang focus ni Kristo is dili na asking forgiveness, asking nga tagaan tagpabor, kung dili unsa man gisugo na ta nga mosunod na tas kinaiyas Ginoo. Miila man di ita nga maluluyon ang Ginoo, magmaluluyon sad ta. Mangayo maghatag pasaylos Ginoo, ato pong sundon ang iyang pagkamapasayloon. Kay ang Ginoo manggihatagon man di ay kinahanglan sad tang mosunod tas iyang pagkamanggihatagon. Nya kay gusto man daytang dili pakasad-on sa Ginoo or tagdon sumala sa atong mga kalapasan, ingon ana pod ang atong batasan ngadto sa atong isig katao nga di pod nato sila tagdon sumala sa ilang binuhatan or sala. Nanglitan ron, asawa ka nga imong bana sugarol kaayo, ganahan ka ng taong sugarol? Dili oy. Aw tagsara kayo ang sugarol rapod. Pero kung gusto ka nga ikaw tagdon kas Ginoo, dili sumala sa imong mga sala, tagda pod ang imong bana, dili sumala sa iyang pagka sugarol. Unsa man nimo siya pagtagad? Sumala sa iyang pagkabana. Bana guna nimo. Sugi ka na siya sa tarian, muparay jud kaniya. Oh, lipay kay kodong nauli na ka natay kapalit bugas siya hurot yung kapildi dayon siya okay ra gyud basta naalan ka lipay nako nya magyung kasi mga unahuna kalami yung patio nani buang-buang nako pero kay tagdon man nimo siya sumala sa iyang pagkabana di man sumala sa iyang nabuhat o di ang Ginoo sad mutagad pod nimo sumala sa imong pagkaanak niya. Nya si Kristo sad mutagad sa nimo sumala sa imong pagkaigsuon niya dili sa imong binuhatan kay makasabi ta sunahona nya ikaw gasige kang tagad-tagad sa imong bana nga ningkamot jud ka ba nga imo ra gi siyang pinaasawa gid ang imong pagtagad di ang resulta nakasasag ka kay nagsige ka imong sunahona sus di pa lang gid sugos Ginoo ay kalami yung damagan ani buang-buang na nya di man nimo na buhaton. Ang Ginoo sad ningon bisag nakasakas imong unahona ako sad nang papason. Ana. Ganahan mo anang paagiha. Onya ron ko nang imong silingan siging libak nimo, siging libak nimo. Nya nakautang ra ba na nimo sa una, wa pa gyud mo bayad. Unsaon man nimo siya pagtagad? Silingan na nimo. Okay, sige. Imong sulingahan, imong ingnon, imong libakon sad, imo sang ingnon, way uwaw dako mura ra bag nakabayad sa utang da. Mao pa maglibak-libak na kung panuway ana-ana ka. Wa na
Ingnon sa kaana pagtagad sa Ginoo, unsaon man pagtagad ang silingan, matud pa ni Kristo, higugmaa ang imong isig katao, samas imong kaugalingon. Mao kina. So kung ang imong silingan nga sige libak nimo, naputlas kurente, bayran nimo ang ilang kurente aron mabalik og taod ang ilang suga. Ngano man, gusto day ka magpuyo nga ngit-ngit imong palibot? Gusto ka? Gusto ka maputlan mo suga? Oh, nya kay higugmaon man ang imong isig katao samas imong kaugalingon, di imo siyang hatagag suga. Nya tan-aw ron nimo niya didto tungod sa imong koral, di na siya ka agi. Gusto day kag di ka kaagi? Or maingon ka, merisi, sige bitag panglibak, di pa na maoy, ipaguba ko ng balay o nila diha. Ayaw, gusto day ka gubo nimong balay. Dili, ala, gubaan ang imong koral aron na makaagi sila. Aron mas mudaghan ang muadtos ilang balay, magtinabangay og libak nimo. Oy, nya, sagot ka na. Sagot ka dili. Og di ka mosugot, awa ka maliwat ni Kristo. Si Kristo hasta ang iyang gipang-ayo sa sakit, hasta ang iyang ganing giayo sa sanla, hasta ang mga buta nga iyang gitagaag pananaw, mitabang og tulisok niya, mitabang og singgit pag-ingon, ilansang siya sa cross, ilansang siya sa cross. Pero iyang gidawat ang tanan. Ngano man, wa ta niya tagda sumala sa atong mga sala. Apan kung dili ta mo tagad sa atong isig katao, sumala sa pagtagad sa Ginoo nato, iyang gamiton ang atong tinagdan ngadto sa uban aron mao sa iyang ihatag nato. Moingon ang Ginoo, di gid unta ko gusto mo buhat ani, pero mao man ni ang imong gigamit. Ako lang sa ning gamito nimo. Muna diri sa atong ebanghelyo niingon diri ang taksanan nga inyong gamiton alang sa uban, mauusab ang taksanan nga gamiton sa Dios alang kaninyo. Munang maningil gani kas utang, paninglan jud kas Ginoo sa ato sang utang. Unsaon man niya pagpaningil, kanang hangin nga atong gihanggap, butangan na niyag presyo. Tag 1 sentabo kada hanggap. Kabayad ka. Kapila man kamo ginhawa sa usa ka adlaw. Ha? Ipa ko no pila. Nya tag 1 sentabo lang kada ginhawa. O mao na ron kanang kusog kay maningil og utang. Dagunsa man. Tuanas ICU, gibutangan dinhi og kanang oxygen. Gabayad na sila sa ilang hangin. Gabayad sa hangin oy. Niya karon kay kusog mo kita maningil og utang. O tanawa di ba na nagtap-tap na ta, nagbayad ba ta ng tap-tap. So nga tarong hangin binayra na. Binayra na tong hangin karon. Kay di naman karon kahanggap nga tos gawas og wa kay tap-tap. Nya bayronon ba na? Nya ang uban karon nag-maintain na og mga kanaganing mga tambal o haron makahanggap og tarong, aron mo klaro og function ang heart og ang baga, awa na gabayad na kas imong hangin. Sa hangin palang daan maglisod na tagbayad. Nya gusto ta. Gusto mo paninglan tas Ginoo sa atong utang. Libre gud na, libre. Libre gud unta nagod. Pero karon nagbayad na ta, ngano man kusog man sa tang maningil og bayad. Mo na gipabayad sad ta. Kanang blood circulation, libre man na. Wa may maningil ang Ginoo nga kada tuyok sa imong dugo, sa imong lawas, pabayaran anako. Wa libre na. Di man sad kita gabuot ana ang Ginoo man. Pero kay isog naman kay ta, din aman ta mohatag og libre sa atong isig katao. Purti naman ginatong musubay-subay hasta nang gagmayng diferensyas utlanan kanang pagmuhon nga nabalhin ato man ginang subayon mga bot man gitag barangay. Karon daghan na kayong gabayad para mulihok ilang dugo, magpa-dialysis, nanay maintenance sa high blood, maintenance sa cholesterol. Gabayad na ta yung Ginoo. Gusto gid imong pabayaran. Sugod karon ay namo pakiglalis ana mga yuta kana mga unsa pa na diha aron mo hunong-hunong sa ni basig mo minus-minus ning ato mga bayad no.
kamong mga nagpautang ay namog paningil. Ay nagyo paningil. Haron nga di na ta paninglas Ginoo, mawa na sa niya to mga tap-tap, ibalik na sad nga libre ang hangin. No? Pa man gyapon mo mutuo. Sige, manindog na ta.